بسم الله الرحمن الرحيم اب ناو خدای پر دلوان دلوانکار. طاسين ميم گوتن سروان حرفت کرکری السر سورة بقرة بوريا. تلك آيات الكتاب المبين. اوا آيات توی قرآننا یا من بوتا ای پیغمبر اینا یا خواره هر تشتکی بنی هوجا ببنه اجکار دنیای و آخرت او اشکرات کت. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ام بوتش بحث موسى و فرعون خبرك راستت بجين بوی ملت باوریه به قرآنت اینت و باورت کتن کو او جنک خودیا و کاری پیت کت. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. اندی فرعون خود عردی دا مزن کرد سر دا چو وی خلق عردی کرنا کوم و دستکت جدا جدا وی کومک جوان لاوازت کر کو اسرائیلی بون کرتوان ود کشتن و جنکتوان اد اخستن بندست خو هندی او بو او تعردی داش خراب کارا بو. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ومدفت منت الوان بكين يد فرعون تعردي دا لوازت کرن وان بكين پیشبر و سرکشت خیره وميرات جريا عردي پشتی تبرنا فرعوني وملتي وي بخينا اتدست واندا. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ودام دس هلاطوان اتعردي دا مكم بكين واموي اجفي دستك لواز نشا فرعون وهامان ولشكر وان بدين يا اوجد طرسيان اجتي برنو نمانا دس هلاط داريه ودر خستنا وان اجوار وان ابدست ویزاروکی یتنف اسرائیلیا دا پیدا بوی. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وما يخست سردل ديكا موسى دموي موسى بوي وطرسياي فرعون ويجي وكي كركدي يت إسرائيليا وكجت كتو أب پشت راستي شيري بدايه واگر تو طرسياي مسلاوي أشكرا ببت توي بكت صندوق كدا وبهاوجت نيلي دا بيتو بطرسي كو فرعون ملاتي وي بكجن والسردي كفتنا وي تبخم نكذا هندي أمين ام دي كرة زفرينينا نكتا ودويكينا پیغمبر. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ایناوی او کرد الصندوق كداو هاوتا اتنيلي دا وجا ظلامت فرعوني ابسروي هلبون او بر وديماهيوي او بوان بودجمنو كوفان وتيچون وان السردستوي بو هندي فرعون وهامان ولشكر وانا او دگنهكار ومشرك بون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وجنا فرعون قوتوي أفزاروك بومن وبوتا دبتا جهة دلخوشية هنوي نكوجن بلكي خيرك شوي بجهتما
يان أموي بكينا كربخو وفرعوني وبنمالاوي نتظاني كو ديماهيا وان دل سردستي ويبت. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ودل ديكا موسى ولهات اجبلي خما موسى وبحسوي اجهر تشتكي دي يهبت فالابو ونزيك بو او اشكرا بكت كو او كوريوية اگر ما دلوي مكم نكر با و جوي صبر كيشا و اشكرا نكر دا او ببتا اج خودان باورا يتباور جسوزا خودت كان. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وديكا موسى دم او هاوتية درياي دا قوتا خوشكاوي الديفوي هرا كان دي چب سريويت إنا أول ديفچو و جدير فاوي أو ديت وملت فرعوني نتظانيك أو خوشكاوية أو يلسحو سيتوي أدقاريت. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ومال سر موسى حرام كر او شير جنكاك بخوت حتى اموي نزفرينينا نكديكاوي إنا خوشكاوي قوت اري اسمالك نشاهوا بدم كو اوي باش بخدان بكانو شيري بدنه ودقلب رحم بن او ابقوتناوي رازي بن. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. في جمع موسى زفران دا نكديكاوي دا چاوتوي بروهن ببن ومسوز خو بوي بجه إنا چنكي موسى بسلامتي زفري نكوي وداوش دير كفتناوي بخم نكفت ودا بزانت هندي سوزا خوديا يا راستا دا مسوز دايوي كو او دي وي زفرينتو وي كتش پیغمبرا هندي خوديا السوزا خو ليفنابت بلي پتريا بوت پاريسا نزانن وسوزا خوديا راستا. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودم موسى جهشتي وبهز كفتي وعقلوي تمام بوي مكار بنجهي وظانين دايه و حكمت شرعي ببزانت وكانت شوى مجزاي موسى دايه سرا گهداري وقنجياوي هروسا ام جزاي هر ايكي قنجيه بكت اجبان يدخو اتدينه. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وموسى بالدزيفة هاتت باجيري دا الويدم خلق باجيري بآجه ويدو ظلام الباجيري ديتن وان شرع اكودت كر ايكي جوانش ملت موسى بو اش اسرائيليا ويدي اج ملت فرعوني بو او اج ملت موسى داخاز هاري كاريش موسى كر دجي نيارخو اينا موسى كل مكلي دا او ادقاوه دا مر موسى دم او كشتي قوت اوش پالدانا شيطاني بو اوي كربت من فكرن حتى من كلم دانا يو او مري هندي الشيطانة بو عيال آدمي دجمنة وان شركة راست لادت و نيارتياوي بوان يا أشكرايا و أفكار موسى صلاف لبن بري پیغمبرينيه بو.
قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. موسى گوت خدای من زورداری لنفسا خو کرد کشتنا و نفسا تفرمان بکشتنا ویل من نکری و جاتوی گناه بو من جیبه اینا خوده او بوی جیبر هندی خوده باش گناه جیبر گناهت بنیت خویا یه دلوان کار پوان. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسى گوت خدای اجبروی قنجیاتا ادگل من کری پوارگرتنا توبه و گناه جبرن و قنجیت مزن ادی از بو کسی ناب ما پشتوان گناه و تاواناوی. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. اینا موسى باجر فرعونی بطرس کفت و گوهوی مال خلکی کانه ده چه بحثوی و کشتیوی کن و جاوی هندید حوالوی دهی یه شر قبطیه که دید کت و جارکا دی یه هاریکاری جد خوازد. موسى گوتوی هندی تویی تو مروبه که زیده اد سر داچویی و برزیات یا اشکرایه. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. و جادم موسى ویای دربکی للظلام قبطی بدد وی گوته اری تدویت من جی بکجی وکی دهی تا ایکی دی کشتی اما تدویت تعردی دا ببیا زرطاکه که کتکار و تنویت جوان بی یتچاکیت ناف برا خلکی داد کن. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. و ظلامکش دیماهیا باجری پلز هات وی گوت ای موسى هندی مزنت ملت فرعونینا یه دانستاندن ادکن داتا بکجن و جاتو اجوی باجری درکوه هندی ازم از بوتا اج شیرت کارانم و دل من یبتوه. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. اینا موسى بطرز واش باجر فرعونی درکفت گوهیوی لبو هندک وی بگرن و وی دعاش خوده کر و او ویش ملت زوردار رزگار بکت. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ودم موسى قصد ولات مدين كري و اوش بند صلاة فرعون در کفتی وی گوت بلکی خدای من بر من بدت چترین ریکه بو مدینه. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ودم او گهشتی سر آوا مدینه وی کومک امروفا الویردیت وان پازخو آفدا و جوان وی وتر وی دو جنک دیتن وان خوش خلکی ودر کربو و پازخو آف ندا چونک یود بهیز بون و ند ویا ململانت گل ظلاما بکن و بری وان لبو
حتى پازی خلکی خلاص ببت دا پاشی او جی پازی خو آف بدن و جا دم موسی صلاف لبن او اپوی رنگی دیتین دلیوی مپوان و گوته هوا خیره وان گوت ام نشین ململانت گل ظلاما بکین و حتی خلکش آفدان خلاص نبت ام پازی خو آف نادین و باب ما پیرمیره که نفسال و چویه او نشید پازی آف بدد چنکی یه مزن و بیچاره. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اینا موسی پازوان هر دوا بو آفدا پاشی چو برسی برا داره که و گوت خدای من هندی ازم هر باشی کاتو بگهینی من هر چبت از یه پیتویمه و هنگی او گلکی برسی بو. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. جایی که جوان هر دو جنکا یتوی پازوان آفدایی اب شرم و بنکوی و چو و گوته هندی باب منه یه داخازت دکت دا کره یا آفدانتا بو پازمه بدتتا اینا موساد گلوی چو نک بابوی و دم او هاتیه نک بابوی و وی چیروکا خود گل فرعونی و ملتوی بو وگرای باب کچکی گوتوی نترسا توج ملت زوردار و فرعون و ملتوی رزگار بوی وانچو دا صلاة السر عرد منینه. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ایکی اجهر دو کچکا گوتا باب خو بابو وی کره بکد دا شوانیا پازیتا بکد چنکی شوانش همیا چیتر تو بگیری او یه پهیز بد السر پارستنا پازیتا و یه امین و دست پاک بد كوتش خيانتوي يبشت رازد بي. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. پیرامری گوتا موسی مدوید ایک جوان هر دو کچت خوب بدامتا برانبر هنده تو 8 سال شوانی پازه من بکی شخو اگر تکرن 10 سال او قنجیه که جنکتا و من نویت السرتب زحمت بخم و بکم 10 سال و اگر خود حز بکت تو ادوافاداری و حوالینیه دا دمشت شاکا بینی. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسی گوت اوها یا تا گوتی اتناف برا منو تدایا هچی دم اس پیک بینم اجهر دو دما او من حقیقه بدرستی پیک اینا و تشتکی زیدتر اجمن نایت خواستن و خودل سر گوتنا امد بیجین وکیله او متبینت و دزانت کان امل سر چه پیک هاتینه. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. و جادم پیغمبر خود موسی صلاف لبن هر 10 سالت شوانیه با حوال خوب پیک ایناین و دم پتر بو
وأو بعيال و چويا مصري وي إجلاي طوري و آگرك ديت. موسى قوتا بچي كت خو كراوستن أزي آگركي إجلاي طوري و دبينم بلكي از خبركي بو هوا بينم يان بلكي از هندك آگري بو هوا بينم دهين خوبه گرم بكن. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. في جدم موسى هاتي آگري اجلاي نهالي راست و الپارچه پیروز اجرخ داره خود گازیوی کر ای موسى هندی ازم از خودم خدای همی چیکریا. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وكتو گوپال خوب هاوجه اینا موسى او هاوت وجا او بومار او پریوچو دم موسى دیتی او پریوچوی وکی تیرا مارک ساخ وی پشت دای او جراوی و او الپشت خو نزفری اینا خدای وی گازی کره ای موسى اپنک من وورو نطرسا چنکی تو جوانی یتش همی نخوشیا پشت راست. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. تو دست خوب بکد بریکا کراس خدا و در بخه ده در کفت سپی وکی بفره بی چو ایشو نخوشی لبن و تو دست خوب تانشتا خوبانه دا جترسه ایه تنابی اف هر دو تشتت من نشاته داین ای موسى اج گوهرینا گوپالی بوماری و سپیکرنا دستی بی نساخیه کلبت دنیشاننش خدایتا بو فرعونی و مازنت ملتوی هندي فرعون ومظنت ملتوي بون أو ملتك كافر بون. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسى يقول خداي من هندي أزم من مروبك جملة فرعون يكشتي وجاز أدا ترسم أوجي من بكجن. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وبراي من هارون أو أجمن أزمان رهوان ترى وجاتويجي ادقال من بهنيرا دا أو من راست در بيخت ودا أو پیش من واوی تشتی بیجت یه من ادوید بوان اشکرا بکم هندی ازم ازد ترسم او من دراوین در بخن دمی ازد بیجمی از پیغمبرکم بو هواهاتی ما هنارتن. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. خود گوتا موسى ام دیتا اپ برایتا بهز اخین و دهجتك السر فرعون وملاتوي دين هوا وجاو نشن چخرابي بجهين هوا این هر دو ای موسى و هارون و هچی باوری بهوا اینا ده يتسر كفتيبا السر فرعون وملاتوي اجبر آياتت ما و او حقيات جال هوادا. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر
مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. في جدم موسى بو فرعوني وملتوي ابوان آيات ميت أشكرهاتي يترستيا پیغمبرینیا وی آشکرات کن وان گوتا موسای اواتو بوما پیهاتی هما بتن سیر بندیه که اجدرو نحقیت اشنک خو چکری و اواتو بری متدهی مش پیشیت خو ایت بری مبورین گهله نبویا. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وموسى قوت فرعوني خداي من أبوي زاناترا يبحقي جنكوي هاتي وكان ديماهيا باش الآخرات بوكيا هندي زور دارن أب مرات ناكهن. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وفرعون قوتا مظنت ملتي خو جلي مظنا من جبلي خو چو خداي دي يتهجي پارستن بو هوانن ياسينه وجاتو اي هامان آگركي بومن السر تقنه البكه حتى او تشديت و تو آواهیه که بلند بومن آوا بکه دا بلکی از بر خوب بدموی خدایی یه موسا پرستنه بود کد و هندی ازم از هزرت کم او دگوتنا خدا اجدراوینانه. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وفرعون ولشكروي بحق خد عرض مصر دا مظن كر وباوري بموسى نئينا ودي كفتناوي ادوي تشتيدا نكر يوي بريوان داي وانهزر كر او پشتي مرنه نائنا راكرم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجم فرعون لشكروي جرتن وما اوهمي هافتنت دریای دو خندقاندن وجاتو اي پیغمبر بر خوبده کانی دیماهی وان اوت زورداری الخوکری و کفر بخدای خوکری یا چاوابویا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وما فرعون ملتوي بو آجري كرنا سركش كافر وفاسق جاولوانت كان ورجا قيامته او نائنا سرخستن اجبر كوان كفر كريا ودرو اب پیغمبر خدای خو كريا. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وما ادفي دنيا دا غزب و شرمزاري اجنك خو ابدي فرعوني وملتوي دا هنرتيا ورجا قيامته او شوانا يتكريارت وانت كريت ويتدير اجرح ما خده. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وبراستي تورات بو موسى إنا پشتیکو مملت تبری وی تبرین وکی ملت نوحی و عادی و ثمودی و ملت لوطی و خدانت مدین ادوی تورات دا وجک بو اسرائیلیا هبو
دا او بر خو بدنه و مفای بخو جوار بگیرن و بزانن کان مفایوان و زیانوانت چدایه و دلووانی بویت دا هبو یه کاری پی بکت جوان دا بلکی او قنجیا خودل سرخو البیرا خو بینن و شکراوی سرا بکن و کفر پینکن. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. و تو ای پیغمبر الله چیای یروش آوایا موسی نبوی دم ما فرمان خو لیکری و تو شاهدت وی چنده نبوی حتی بجن اوه ابوی رکت یازانی. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. بله پشتی موسی ما چند ملتک آفراندن او دمک دریجمان و جوان پیمان خودش بیر کرد و فرمانوی هلا و تو دناف خلک مدین دا یه آکنجینه بوی کتابا ما بوان بخوینی دا تو سرهاتیاوان بزانی و وگری. بله او بحث موسی یه تو پیهاتی وحیه و شاهد السر پیاماته. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. و تو ای پیغمبر اپرخچیای طوری و نبوی دم ما گازی موسی کری و تا تشتک جوی چنده ندیت بودا بزانی بلی ما تو هنارتی دلووانیه که جنک خدایتا دا توی ملتی بطرسینی یه بری تا چو پیغمبر بو نهاتین وان بطرسینن دا بلکی او وی خیر البیرا خوبینن یا تو بوان پیهاتی و کاری پی بکن و وی خرابیه یا تو وان جه پاش ود بی او خوش دیر بکن. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. و اگر اجبر کفر وان کافرا اب خدای وان عذابک بگهت وان او دی بیجن خدای ما بلا تا بری هنگی پیغمبرک بو ما هنارتبا دام دی کفتنا وان آیتا که این یتا دی کتابا خدا اینای نخاره و دا شوان بین یت باوری بتا اینای. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. و جدم محمد بوی ملتی هاتی دوان بطرسینت وان گوت بلا اویجی یه بومهاتی هنارتن هندک معجزایت برچافت گل دا هبان وکی کاچاوت گل موسی هبون و کتابکا بجاره که بیت خاره بلا دگلوی با. تو ای پیغمبر بجوان اره ما جهیا کفر پوی نکر یا موسی بری پیهاتی وان ات در حق تورات و قرآن دا گوت او دو سیر بندین پشتوانیا ایکو دود کن وان گوت ام اپوان هر دوا اد کافرین. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. تو ای پیغمبر بجوان پادهین کتاب که جنک خود بینن او ج تورات و قرآن باشتر بد
از دی چونوی کم اگر هینت گوتنا خودت راست گوبن. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. و جا اگر وان برسواتا ندو کتاب نئینا وان چه هجت نمان تو بزانه که همه او دی کفتنا دلچونت خود کن و کس شوی برزتر نینه یه دی کفتنا دلچونت خود بکت بیوی هدایتا که جنک خوده هبت اندی خوده یا بریوی ملت زوردار نادت حقیه یه به امریا خوده بکت و پل تخیب توی بدانت. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. و براستی مجدلووانی قرآن بو ملت تا یا برفره و اشکرا کری دا بلکی او بیرا خول بینوه و عبرت بخوجه ور بگرن. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. اویت بری قرآن ما کتاب دایه که او جوهی و فلانه ید گوهارتن نکری باوری قرآن و محمدی صلاف لبن ادئینن. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. و گرف قرآن بوان یتما کتاب دایه بیت خواندن او دی بیجن مباوری پی اینا و کار اپوی تشتی کریت دهی هندی او حقیه اج خدای ما هندی امین ام بری هات نخاروی ات مسلمان و خود ناس بوین چونکی دین خود ایکا کو اسلامه. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. اوید هایت سالوخت وان بورین خیرا کاروان دو جارکی بوان اد ایتدان اجبر باوری اینان وان بکتابت وان بخو اجبر باوری اینان وان بقرآن جی و صبر وان کشایی و جسالو خطت وانا او اپ باشی خرابی پاش داد بن و جوی رزق مدایه او مالی ترکا خیره و باشی دا خرجت کن. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. و اگر وان گوهل گوتنا کان نحق ببت او گوه خنادنه و دبجن کریارت ما یتمنه ام بر خوشور ناگرین و کریارت هوا یت هوانا و گنها هوا لسر هوایا و ام خو اپرد هوا و مجیل ناکین و جخیره پیوتر هوا اجمع گوهل نابت و ام الدیف نزانین هوا ناخیوین چونکی مرکا نزانا نوید و ام حجنا کین و باشترین گوتنا گازی کرد رکا خوده بکن. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هندی توی ای پیغمبر تو توفیقوی بو هدایت نادی یتا هدایتوی بوید بلکه او چنده اب دست خوده هچیوی بوید او بریوی بدت ایمان اوی بهدایتت اینت و توفیقوی تدت و او اپوی زانتر یه هجای هدایت بد لوی بهدایتت اینت. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا
أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. و کافرت مکه گوتن اگر ام دی کفتن او حقیه بکین یا تو بوما پیهاتی و خجوالی و خداوندت خوبری بکین ام کشتن و گرتن و طالان کرن مالی اجعرد ما دی این رواندن ارما ما اول باجره که تنا نداناینا یکمل سر خلکی حرام کری خوینه لپریجن اجبر هر تشتکید ایتاویره رزقك اجنك ما بله پتریا وان بود پاریسا بهای وان قنجیا نزانن بجا شکر وینا کن یف قنجیت گلوان کرین و گهداری وینا کن. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما جالك قنت تبرن دم جيارا وان او جبير وبرين وبروان اشباوريا بپیغمبرا ورگرائی و جا کافر بوینو تسرده چوین و جا اوید ها جهت وانا هشتا پشتی وان کم جه جوان تینا بن آوانه بوینه و ام بوین میراد گیرت بنیا اموانت مرینین باشی او دزفرنا نکمه و جا عمل دیف کریارت وان جزاد دین. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ونبويا كو خدايت أي پیغمبر السردمت وان قندت الدورة مكه تبت حتى اتناف ماكا واندا كو مكه پیغمبركي نهنيرت آياتت ما بوان بخوينت ونبويا كو ام قندات بين اگر مروفت وان بكفر و گناهكاري بخو اتزور دار نبن وجاو ابويت چند هجاي عذاب داند بن. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وهر تشتكي بو هواهاتيا دان جلي مروفا اجمال و عيالي هما او تشتكهين ادوه دنياي دا خوشي پدبن و خملك البرهود ايتا شرين کرن و تشتلنك خوده بوان هاي يت گهداري اويد كان چتر و بردوام تره چنكي او هر دمينتو خلاص نابت اريفي جما هوا اي ملتو عقل نابت هين هزرت خو پي بكن و باشي و خرابيه پي وافرن. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. اريفي جا هچي بني مسوزك و بحشت دايه اجبر گهداري اوي بوما و او بگه تویسوزه یا بوهاتیه دان و کیویه یما خوشیا جینا دنیای دایه و جاوی خوشی پیبر و خوشیا بر وقت بسر خوشیا بر دوام اخست پاشی اول روژا قیامت دشوان بتن یت بو حسب و جزایی هاتینا آماده کرن هر دو دستک وکی اکنابن و جمروف عقل بلاوه بخو هل بجرت یا هجی و گهداری خود و راضی بوناویه. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والرجا خود غازيوانت كت يتولي الصنم ات الدنيا دا بويكرين الشريك وتبجت وان كان او شريكت هوش درو اتقوت او شريكت منن.
قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. اوید هجای عذاب بوین کو گازی کرد کفرینه گوتن خدای ما اوید هنه یت امد سردا برین ما او اد سردا برن وکی امد سردا چوین امج پشتوانی و سری خستناوانت برینه وان پرستنا منت کر بلکی وان پرستنا شیطانت کر. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ولروجا قیامت بوبت پاریسا هاتا گوتن گازیوان هف پشکت خو بکن یت هواش بلی خود پرستن بود کر ایناوان گازیوان کر و اود برسوان نهاتن وان عذاب بچاف دید اگر او ات الدنیای دا هاتبان سر حقیه او ند هاتنا عذاب دان. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والرجا خود گازیوان بود پاریسات کت وجد بجد هوا چه برسف دا بو پیغمبرا ادوی تشتی دا یما او بو هوا پیهنارتین. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. اینا چه هجت وان نمان وان نظانی ده بچتشتی برسوا خودن و جاو پسیارش ایکو دناکن کان او ده چه برسویدن. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. بجهتشی توبه بکت اش بود پاریسا و پرستنا خود بتنه بکت و کاری پوه بکت یا خود و پیغمبری وی فرمان پیکری او جوانا یتل دنیای و آخرت اد سرکفتی. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. و خدایتا وی تشتید آفرینت یوی بوید و وی اجبانیت خو هلد بجارت یوی بوید و کسی چکارو هل بجارتن ات دستی دانینه بلکی هم او چنده اب خود بتنه یه پاک و پیروز بد اج شرکاوان. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. و خدایت تزاند کانه چه دسنگت بنیت ویدایه و کانه او چه آشکرات کن. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. و او الله یشوی پیوتر چه خدایت راست نینن پرستن بو بیتا کرن. حمد و شکر جوان ات دنیای و آخرت دا بویه و حکم داریا ات نافبرا خلکی دا یاویه و هین پشتی مرناخو بو حسب و جزایی تزفرنا نکوی. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. تو ای پیغمبر بجا هین ای گلی مروفا بجنا من اگر خود شوه السر هوا بردوام بهیلت حتى رجا قيامته أجبلي خده كي هيا روناهية كي بدأت هوا أري ما هوا باش قهل نابت. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون.
تو بيجوان بجنا من اگر خود روجه السر هوا بردوان بهلت حتى روجا قيامته اجبلي خود كي هيا شوك بو هوا بينت هين تيدا وحوين و تناببن اري ماهين بچاوت خو جدابونا روجه و شونا بينن ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وجدلو فانياوي ابهوا جلي مروفا ويشاو روش يتداين هوا ويتجيك جدا كرين وجاوي اف شفا يا طاري كري داهن لفحوين ولشت هوا تيدا تناببن ويروج بو هوا يروهن كري داهن تيدا البرسق خو بجرين وداهن شكراوي بكن سراقنجيت ويدجال هوا كرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وروجا خود غازيفان بوت باريسات كتو دبيجت كاني هف بشكت من يتهوات الدنيا دا اجدرود قوت او الشريكت منن ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون وجناف هر ملتكي اجوان ملتت درو بيكر مشاهدك اينا در دا شهدهيل سروي شركوان بدت يوانت الدنيا دا كري ويدروين در خستناوانت جل پیغمبرت خو كري و جامع گوتا وان ملتا يتدرو اپوه كري يا پیغمبرت وان پیجنك خود هاتين كان هجتا خل سروي شرك بينن يا هينت كان و جوان هنگي زاني کو هجتا راست یا خدای السروان و کو حقیب بو خدای و تشتوان درو پی الخدای خود کرد چو و مفا نگهاندوان بلکی زیان گهاندوان و او برنا آگیر جهنمه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين هندي قارون او اجملت موسى بو صلاف لبن وجاو ادسر بي خدا چو وی خل سروان مزن کر و مش گنجینایت مالی تشتکی مزن دابوی حتی وی درجه هجمار که مروفت بهز نتشیان بس کلیلت گنجینایت وی هلگرن دم ملتوی گوتیوی کیف خبوی مالی نئینا یتهی هندی خدایا حجوان ناکت یتبطراند بن و شکراوی نکن سراقنجیتوی وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين و تو اپوی مال خود دایتا خیر آخرت بخو بخوازه و تا دنیای دا گهداری خود بکه و تو بارا خوش دنیای جیش بیر نکه و خوشی بتشت حلال ببی بزیده گاوی و تو بدانا خیرا قنجیت گل خلکی بکه هر وکی خود ابوی همی مالی قنجیت گل تکری و وی تشت خود لسر تا حرام کری اج تعدایی لسر خلکی تو نکه هندی خودیا حش خراب کاراناکت قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قارونی گوتوان مروفایت شیرت لیکری جملتی وی هماش بروی زانین و شیانا من هی اف همی گنجینا یت بو من هاتینا دان. اره اوما قارونی نزانی بو که خودش ملتت بریوی هندکت شوی پهستر و مالدارتر تی بربون و پسیارا تاوان بارش گناهت وان نایتا کرن چنکی خوده یه پیزانایا بلکی همه بو گف و پاش و برن پسیار جوان اد ایتا کرن و خوده الدیف زانین خو دیوان عذاب داد. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إن قارون أبهمي خمل خوفا در كفتناف ملت خو ومقصدوي أو بو مظني خو وجلكيا مال خو نشوان بدات ودم اوید خملا جینا دنیای دوید او دیتی وان گوت خوزی او مالو خملو منصب بو قارونی هاتیا دان بو مجی هات بادان اندی قارونه وی پشکو بارکا مزانش دنیای هیا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. و اوت زانین بالشریعت خود بو هاتیا دان و راستیات تشتا زانی گوتوان یت گوتین خوزی او بو قارونی هاتیا دان بو مجی هات بادان دی چون بو هوا بد تقوای خود بکن و گهداری اوی بکن خیر خود بوی یه باوری اپوی و پیغمبری وی اینای و چاکی کرین چیترشوی یا بو قارونی هاتیا دان و بتنه او گهداری و شیرت ادکت و کاری پیتکت یه جهادا نفس خو کری و صبر لسر گهداری خدای خو کشایی و خوش به امریاوی دایا پاش. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اینا معرد اب قارونی و خانی ویفا برخاره و ایچو براوان نبون براوانی شوی بکن دم عذاب خوده اب سردهاتی و او البر خوده آسه نبو دم غذاب خو اب سرده اینایی. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. و اوت دهیهی وی خواستی کو وکی وی بن نکا ابخم و طرز و کو عذاب بسروان جیدا بیت گوتن هندی خوده یا یوی بویت جبانیت خو او رزقوی برفرهت کت و یوی بویت او رزقوی برطانگت کت و اگر خوده منت المناکر با دا او عردی اپ مجیوه وکی قارونی بتخاره اره ماتا نظانیه کو کافر نت دنیای دا و نل آخرت افلح نابینن. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. او مالا آخرته یا ام خوشیاوی ات دینوان یت خمازن کرنات عردی دا و خرابکاری نوید و دیماهیا باش کو بحشتا بویا یه خوش عذاب خودت پارزت و گهداری آوید کت و خوش حرامی ات دتا پاش. من جاء بالحسنة فله خير منها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هچی روژا قیامت به توحیده اوی کار چاک و بیت یه خود فرمان پیکری اوی خیر که مزن و پتر جوی کاری بوی هیا و او خیر به حشت و خوشیا بردوامه و هچی بکارت خراب و بیت اوید خرابی کرین هما جزای کریارت وان ادکرن بوان اد ایتدان. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. هندی اوای قرآن بوتای پیغمبر اینا یخاره و فرمان التکری کتوی بگهین یا خلکی و پیگیری پی بکی او دیتا زفرین تاویجه تجه در کفتی کمکه ها تو ای پیغمبر بجوان بود پارسا خدای من اپوی زاناتره یه په هدایت هاتی و پوی یت برزبونک آشکرا دا اج حقیه. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. و تا ای پیغمبر هیویا هات نخارا قرآن بخونت کر بل خود رحم بتبر و او بوتا اینا خاره و جات شکر خود سر قنجیتوی بکه و بو خلک سرداچوی و بود پارس نبه پشتوان. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. و بلاف بود پارسا تشگهاندن و بلاف کرن آیت و دلیلت خدایت پاجوه نبن پشتی کوی او بوتا اینای نخاره و تو پیام خدای خو بگهینه و تو اد چتشتا داش بود پارسا نبه. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. و تو ادگل پرستنا خود پرستنا کس دینه که چونکی او ابتنه یا خدای بحق وجهوی تنبت هر تشتکی هی نامینت حکمداری آویه و هین پشتی مرنه بو حساب و جزادان ده زفرنا نکوی و اف آیتا هبونا صالوخت وجهی بو خود بنجهد کت وکی بابتی کمال و مزنیاوی بد.